Tulang mudanya guys, itu enak banget, crunchy dan empuk. Dagingnya juga kenyal tapi nggak ngelawan. Iya, dan bener-bener epic. Di mulut tuh bubaran, ya bubaran. Masih bareng gue James, ajak makan. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Gue habisin dulu guys, makan boy. Refill on your real taste, real talk. Got it sweet for something fine dining, which way all. Setiap channel dia gak ketinggalan. Kita kulineran setiap hari. Woo! James, makan, makanan paling enak.